Dober dan in lepo pozdravljeni v današnji epizodi. Welcome back to the podcast. Se vidimo. Upam, da ste dobro. Danes bomo nadaljevali z lokativom, peti sklon. Last time we talked about ednina, danes pa gremo naprej. V tej epizodi se bomo učili lokativ v dvojini in množini. Poleg tega bomo vadili tudi orientacijo po mestu. How to ask where something is and how to talk about locations in the city. Najprej kratka ponovitev. Lokativ ednina. Moški spol. Sem v hotelu. Ženski spol. Sem v šoli. Srednji spol. Sem v kinu. So for moški spol in srednji spol, ending v, for ženski spol, ending i. Kaj pa dvojina in množina? Pa začnimo. Let's start. But first, dobra novica. Good news. Forms for dvojina in množina in lokativ are the same. So I'm only going to tell them for množina. Poglejmo primere. Moški spol množina. Bil je v hotelu v Ljubljani, v Pragi in v Zagrebu. Bil je v hotelih. He was in a hotel in Ljubljana, Praga and Zagreb. He was in hotels. Torej, v hotelih, ending ih. Ženski spol, množina. Šla je nakupovat. Bila je v trgovinah. She went shopping. She was in stores. V trgovinah. Ending ah. Srednji spol množina. Bil je v Trstu, v Piranu in v Zagrebu. Bil je v mestih. He was in Triest, Piran and in Zagreb. He was in cities. V mestih, ending ih. Torej, končnici, endings za moški in srednji spol sta enaki, are the same. Ih, za ženski spol pa ah. Zdaj pa, kot sem obljubila, poglejmo, kako vprašamo za smer. Now, like I promised, how to ask for directions, for example, if you don't know where lekarna is. You can say, kje je lekarna? Poglejmo some new words you have to know before asking that. Leva, left. Desna, right. Naravnost, straight ahead. Naprej, forward. Nazaj, back. Blizu, near. Daleč, far. With leva and desna, they change if you have accusative or locative. Remember, with verb of movement, we use accusative, with location, locative. Poglejmo primer. Greste levo in banka je na levi. Or, greste desno in banka je na desni. Torej, levo, desno is in accusative and na levi, na desni, lokativ. Poslušajmo kratek dialog. Oprostite, kje je lekarna? Lekarna ni daleč. Greste naravnost in pri banki greste levo. Potem greste še malo naprej in lekarna je na desni. Super, hvala.
Kje pa je pošta? Pošta je blizu lekarne. Greste malo nazaj in levo, kjer je kavarna. Tam zraven je pošta. Hvala, adijo. Ni problema. Adijo. Because we talk about locative, which is connected to location, let's see some of the must-see locations in Slovenia and why they are special. Piran. Piran je majhno mesto ob morju. Piran is a small town by the sea. Piran je staro in lepo mesto. Ima ozke ulice, stare hiše in majhne trge. Piran is an old and beautiful town. It has narrow streets, old houses and small squares. V Piranu grejo ljudje radi na sprehod ob morju, pijejo kavo in gledajo sončni zahod. In Piran, people like to go for a walk by the sea, drink coffee and watch the sunset. Zelo znan je Tartinijev trg, glavni trg v mestu. Tartini Square is well known, is the main square in the town. If you're in Piran, you can say Sem v Piranu, I'm in Piran, with locative. Moving on to mountains. Nadaljujemo z gorami. Bled. Bled je zelo popularen kraj v Sloveniji. Bled is a very popular place in Slovenia. Tam je Blejsko jezero z majhnim otokom in cerkvijo. There is Lake Bled with a small island and a church. Ljudje radi hodijo okoli jezera. People like to walk around the lake. Na Bledu lahko poskusite zelo znano sladico, blejsko kremšnito. In Bled, you can try a very famous dessert, blejska kremšnita. If you've ever been there, you can say, Bil sem na Bledu. I was in Bled. Locative again. And for the end, Predjamski grad, Predjama Castle. Predjamski grad je zelo poseben grad. Je največji grad na svetu, zgrajen v jami. Predjama Castle is a very special castle. It's the biggest castle in the world built in a cave. Ta grad izgleda kot iz pravljice. This castle looks as if it was from a fairy tale. Ali ste obiskali še kakšen poseben kraj v Sloveniji? Have you visited any other special places in Slovenia? Share some of your tips with me and other learners. Hvala, da ste poslušali današnjo epizodo. Poslušajte tudi naslednji teden in se vidimo!